bahasa Tiko. Itulah sekolah anak ini tulang, na basa, na bucu, ade, masongkor ko tong ako. Yan sino ano di ulos kamu ulos lunai, mula mamu tu hagam tu kamu nai, asaroham manumpano kamu. So kata nito dan sudah purna ke satu balia dan sudah pertulangan pasar nami tu aku. Nang pebabanan nami so sadia. Ada dua. Kabe ma jaga. Musiki. Nauli. Nai manok to nama ham. Lau pasal tulis tu anak nami. Baju mula-mula las paduma. Bangga udah sopa-sopa las paduma tu situ tu. Mau patusin lagi mana? Patusin mana ni kamu? Ulus nama langsung. Oh, orang tema. Bangga itu ni lutung itu kan? Lutung. Lau pasal tulis kami tuau berenam. Lutung. Masa tak jauh sudah sang ingin
sorong kata suri bari kami tetap masalah seruan kami. Jadi na burku, jadi lah na burku na. Walang naman na burku so, tangyo jo takko na burku. Na baru mau tu songoni pe, na budi pasahat kami ulus di ulaun na pasahaton sulang pahuppu ibu tokku do ibu naik ku di bagas sadario las maroham anggiak ma aha bina pinangido ni tangiang ni nasida marhite ulaunon sahat tu nasida ape ma di persubur nasida tu dia barang nasida abing dia bingin nasida iba do hono kutna buruk kusang sorry mana buruk asalam tu sehat nama na buruk pade jadi kami pela sohana mi di hamun amang burun yo tina beda mang ma songon na itu dua tina humul tio bina tu panuhatan beda mang masih tio nas baru ma tu asahana Roro kami tulang roro sila ba tung sorok pele haroro nami las marohan ibadah mo las marohan tu di mo nagdalo di haroro nami jadi sakian bahasa ngonidok ni si tua-tua berarti kau lundur mah di julid tapi ya Dusi lain nami do iboto nami mga lakas sa dusi pada potan nak kepaksaulian matutu sanari lain pasahat tao na sumbali sahat sulu sahat na subutian pasahat kami yan non uluson tuha mo sa totong mga mo di ramon di Tuhan patron na sa ato pagkabihan jadi kung nangyari pa sa Riho, sokonido si Pata. Jadi sokonido pa, agya, kami pe at kabaribang mong nalas rohanan. Tubo sa kamot tong akanauli na din kan dalaw pa sa haton, sulak-sulak pa puho, tunga dyan hula-hulat si Hobi. Itong masalas rohanan. Alayadong ko akti ni Buwa. Bolonong halat naman dyan, pa sa adat manang nabato di sulang. Tunga dyan hula-hulat. Ikoringkas naman hit ko mga dobi at taulaw tarong tiutat taon. Ito tayo utama. Taulobi ang iko pangulan ni Juliet jadi sonido asay motokotakas. Jadi kami di sonoy uduan ni Bonaniari ima siya uduan di Raja ni Hula-Hula kunak si Oping Bonaniari pasariho. Jadi adong di sonubuh kami kira bamadohonok ku ulus on ulus ondak na mangulosi badam muna do ako mangulosi to di muna amat tadi bata adon to saya si marohan itu hadato jupang mananita po niluwag mo dakot manajit alaham mo sa luhun na kaya ka na kota bulutupya ka di pangkarato sa luhun na saya dabo maatong akana tinuso ni rohana akana uli doon na dingga jadi ima asa hadu kami na tugu-tugu ni lobo at hatititi tugu-tugu ni hombo nang sa matua ma anggit ko na dua periri paupusaha to naman nini saha to naman nono minasaha matutulang robot habang mga chalo gontak sa dagontak na hitak lang robot do tunggu dulu permusi ya ngomong dulu sidung dulu sok kamu lah sebenarnya jong mahamu dia jong mahamu saya asal rohan manopan mahamu ngade dari ang gugur dami mong guru
Kalau berhari nama bulan urus tuh muna kas marani dan muna kas rantot di muna teh. Ada nama hari ini sih udah masih ada hari di sini. Jadi semua ada yang paman di mana bintang mana beres anak tu teruk tunggabi beda hai saya teruk mal kena perumunan 7 hari ini mah. Jadi Palito kagabi itu madok stadion. Ari muna naman maranggi do gabi nung kata kasber kayo masih palu. Matu. Di sana ada lebih hari na marang bisa. Ya jalan horas. Malati itu kan malati di hita. Kami di son hula-hula nama maranggi sahe. Kalau tidak dohon. Pajogon nak kedua sudah sali masuk kami laskar apa memang baru. Gabi. Dia masih nonton tomong bermunai berkasih berani. Kalau nonton nama bayar batu suluk nama teh. Ilo. Gagabi. Gabi. Asal dorang hati ketemu ni logo berarti ditunggu ni. Lepu nang mama berpucari na tu apa tu pahok sama tu nama ni. Satu nama lo. Matu tu. Dia ka pahok pri. Asa pati huzurnya juli tapian. Dunia sih malaka. Di sini ada kok persaudian. Matu tu. Orang kanan yang merokok nama sama dosen ada wakil sana dorong atau merokok serokaknya kan orang. Jadi dia mau karena marah-marah di bari terpakai bina tindak tamon. Hari mulu gabi letak kaso berkamar sepaulo. Maraja nabi. Ami lau pas satu lulus na saleh pas satu kami lulus lepas asal rondo sudah tua dua. Mulus naganteng sitoro rabu. Saya ganteng mau rumah mang baru. Jangan tolong pinok berhide-hide pasu-pasu di Tuhan. Masa saya dah solu satu botian. Saya masa tadi lulus namun saluhun itu saud tu banggabian, saud tu berhola. Saya kamar kasih naga. Tahun tu bergaji mesti. Tahu. Kita sadarion takas do pinayutihut terlumobi dilai niba do itu niba amarada do nerada. Habi jong-jong selula na poso imah tauruk hula-hula ni tunggana muna nanyot tang ni simajua muna tongdo sada tujuatta hamu nang majalo pasu-pasu selula muna hami benang martangiang tong majalo pasu-pasu tulubata marhite pinita ni ulah muna manggarar batu di sulang sadari ulah muna tongdo marlas niro hami nakining dua kami do boras berinitodi di ulah muna anggia firma pokki bail bal pasalongan firma di muna keluarga besar sebenarnya saya dulu cuma apa ngomongan yang semenido orang do dua kami ulos sigajang rapu dan nami perhitian tulibata anggiat di namanggaral batu di sulangon hamu tu hula-hula muna sarupa do yang ta anggi orang perubahan ngolu tujulan hari antar lumomi di pinopar muna di anak do diworu songotan yang nami anggi manian dinaso mangoli dope mangoli mamose dinaso korejo hatok mada bota karejo suang semeni puru di akanang mulu di akanang muli do dinaso muli dope tong dotang yang te sarupa anggiat dicakut jauh bayi ape mai di persapu buah muna tuat dia baramuna sudah salutna kata bahasa atau ngope doran nami masongen dan dua tuhamuna adur haduka mati tugu-tugu dorbo adur mati tugu-tugu ni lebu nang pepeng mamu sarmatua bayu itu parpu satu nomor mini satu nomor nono sa solu satu bertian leleng mamu mangolu horas jala gabian semani ma ripunnya atas kami hula-hula na poso melatu ma asatan na kalau kami jadi pasti dengan di los kamu los nih jong mamu tuhan jong kamu na mesti ero dohan mana pun apa gabe yang bro dia mu nama lawan nami gali mah gali asal pasaat urus sami dan yang buru namion anggiat gabe na uli daling ke tujulan darat itu kapinok pernah kamu mah godang na bertus gali Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan. Betapa mulia namamu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Atau pakataku tu perjolo bisa anu baru Bangkal. Molo senula hula nama hamaragi nakin segala si torus si kandang do raja gupuk. Olo. Marga Sibarani. Gabe raja nami gabe. Ison rodo kami marga lubang gaul gonani hari muna. Bina mangkalason pesta adat sulam pahotu muna tu hula muna marga si hobbit. Gabe raja nami gabe. Bagak do tiki sadario. Gabe Yang raja kau nami. dimulai nasrogot konsuat mo iba. Wahado na nga no ulo ni Laikon naroha. Alai tingkat do saat satu nasilun. Jadi Panginoon namin hami bonan hari lupang gaul. Siang giat mah di bonan ni ulo muno. Sayang kaulo na din kan di pasu-pasu Tuhan ditumpak. Debata amat para sirohai aka ulaw Tuhan muna aka dalan ningolu. Matutur raja nami. Jala donon nami mause tu aka bere nami dia kana so muni do be asa giat ro siro kapitor dina nang aka anak saya dapat mana mingguan na aka namet sibur magodang ibana dot aka masih sekolah di Tuhan dinasida habis sukoni. Matutur raja nami ditang yang munai harap dorohan nami di sini. Bison lain buat kami do ulos nagajang saya gajang mau muda 7 lanon itu Pak Turatai sinur na pinahan gabi na ni mula molotong persongoni tipis ni ulo usian non di beret kamu unang rupani ulo si beret kamu alay beret kamu ma sialas ni rohanam yang non malau pasaton ulo si don las ni rohanam sa luhut didikyon. Gabe raja nami. Jadi dono nami matu perlu dipakatin natu perlu hotang
tusihan mo mga lakka, tusi malapot ang pasangotan. Matutura dyan. Ito muna ang baru. Terbuat muna na asunto sa barani. Jangan patakas semua yang ngawur disul. Araro pinapari naboru nami mereka sekarang. Ro. Berarti itu nami. Ilo tabu nakto. Kalau disul do las roha. Itu lah Jadi kami pe hula-hula muna mereka sekala tulas do nami. Lima di ulau ini bang do. Mana abangmu di bahasa dari Dari mana tu mah? Di koko di Jojo muna. Roro hami ngain. Ang baru. Di koko di Jojo muna. Tuk songonok penyon haro nami ang baru. Balas maromo te macako kami. Gabi raja nami. Las dorohan nami. Jadi semana ada penina tua. Perpoki alaro mana kesibu nami kami yang baru. Waktu sosial noni perpoki bol pasalongan. Pirma atau di muna, saya duduk cuma pada mata dia. Matutur raja nami. Lima silo nami nak dengan dero nami, ini diulat di bagas darion. Goko jojo seduso. Jadi masuk ke biso. Tosong na adong do suku-suku ni rohak. Marsahu ta dohan do lai kosi baranyo. Om matakas turun matakas akola. Takas na martutur na marhula buru. Jadi takas na hida jalan mabura. Panguruan nami. Gabi. Mengulati ba di hamu lain nami do ito nami. Gabi ma gabay ito do tawole ka. Sungoni do nang alis sunak ini suku-suku ini. Sungguh di kamu martasi barani itu kami belum orang kami berada di buha rodo apa lamang buru nami tidak buru nami Rodo. berarti balik ke fakta rodo kamu betadok kamu do di muna tuh kami se jadi mbah hiti di kamu dah dua lek rodo hot botak pun main mau saksi di opinian boleh kita nawar pariwan ala buru dapat do fara mbah hiti sianon di las biro kamu ibadah dulu kamu do imana pasahat batu sulak kamu hula-hula si kopi marhini siya ma ijalo hamu ano masuk-masuk nak isip hula-hula kesok ini nga ibasa-basa tuat tatu hamu akada dana asih bermagodang dan dia ma nabet-bet magodang akan ang tambah sekolah dan dia ma sekolah tambah sekolah na long malon bisog na long magodang tambah sekolah dia mendapat pagagan na Roma Matutur raja nami. marhini siya no Panginoon nami koron nami ma sok tua haduk-haduk kang ma dogo haduk-haduk tinggi dogo pepek sari ma dua ma muna dua padogo pinok permno saluna satu nomor maku satu nomor nono Matutur. soal iba soal kami soal urusan nono pasal kami Tuhan non lima kejam kejam rabu anggia batu kata ma masuk orang nani sudah tua soal kita ngarulis kita soal Bapak masih juang, bapak sebagai nabuan. Marak tu dia orang Arab saya dah suci pada botak bersama. Matutur raja nami. Soal yang urus sudah pasal kami, ini mata kinopa orang paruna. Terus soal ini pendor urus sudah pasal kami hula-hula ada jamku. Saya tu kata mana mangkoni pasu-pasu. Matutur. Sol ras rohanami di kokon do muna tu raja ni toni bangarna isian hula-hula dia. Gabi raja nami. Jadi sol kami manatapak di haroro nami on masalah dorohan nami di hamuna lain do tamu to alana didapot doso menangi do dua di hamuna tapak nado tajong nari nitahi do guna. Jadi disaluhut nai tiap keharusan niroh hamunai songon didok dua madohonan asa tak pula di sebaganting di dolong ni pangiringan horas mahamuna marah-marah itu gabi nama hamu saluna tolong masih pairing ini Matutur raja nami. jadi ima mau lihat ma dioleh ima di naong di laho pasahaton buka roham pasahaton sulang-sulang pahukum hula-hula si hobi jadi marhitei agiat ma di bagasan sadarion hot ma jalo umuna akka pasu-pasu nyakka hula-hula nama ngalehon akka hata pasu-pasu marhite katam yang hula-hula muna dapok matong dihamu tujulan ngarion jupang nani jalahan dapot akka nani luluan jalan lagi pasu-pasu Tuhan ma akka dihahi pason ni pardagingon baik dihat kason ni partogion karlu mobil lae bunga gabe pangulan ni huria tandok mahos tua
di tonga-tonga ni huriai. Jadi lihat uli, dia melihat uli. Kalau rumah tangga juga, jarang ada juga tinggal juga. Orang paling utama, mau lagi siapa tahu. Di dunia saat ini pun sebagai sesuatu yang dulu waktu. Adunan, mau bahasa lekor dengan ada mengadak senawat. Apalagi sama kita akan nomor syarikat, itu syarikat kita. Jadi melihat dari Tuhan. Saya dipas-pas Tuhan Maha Muna dalam betul hidup akan terjadi lububi nang tiap kali ini day tiap kali tambah sekolah serap kekerincunan sekolah Nabiyak ganyan, nangahong tako mabubungi ko, ano ko yung kapon. Alay, panik kesan dan kesan kekonok kumatuho ito. Ala nung gabi hula-hula mau, berdua pakai yon, pangirap ko ito ho. Mono pangulaw sugo. Mono pangulaw sugo. So kung habogak ko ng mangkeseraw. Hari Sabtu Nulo di Sibarani, nak isa ini ku Sibarani. Ada deh, kamar bawa tu ada. Benda hula-hula ada hitam itu. Wah, baru reja ini mas banget cuma kamu. Sukum lah tu. Dan leling tu pakai hula-hula nak kau sahabat tu sini ada. Oh, selama reja nami nunggal leling beraja nami. Kita jalan horas sebab. Rono baru nami. Kita jalan horas baru do hela. Iba saro hono batu hamuna. Baruku do helakku. Pati hujur-hujur itapian. Dunia mengalak ke baruku do helakku. Saya luju-luju apa kau do persau. Matutu. Ya bang baru iba Sibarani. Asa dor hadut ka tunggu-tunggu ni lo buat durati tunggu-tunggu ni horko. Nang mang baruku. Bar pairi ke pahoku. Sahabat tu namar ni sa tu namar. Amen.
Gabi sebenarnya masuk namin at kisah di pagkakaya may mga ope isya na bubuan namin ulos nagadyang sa Prabu ito unang bereng dirga na ito alay bereng madiharoro namin nilas niroha namin siya tulang lurubot naro mga lupi ima hukom muna jadi balitang paggabi na dalawan arimuro ka artaro gabi ada takas kita maksipa ulo matutu pati nanti kon hujur dito pinitabihan sa duria mo mga lakas sa ito si mga dapat pasaulian matutu lang saat solo saat kumutian saat ulo sa nagdo muna sa urma ito tupang gabi at tupang horasan matutu sa tama kami ang naprasuli namin para kamanulang sa tawi dia katulang mula tukulot ng kinaprasuli namin tulang nabasa anggo mariliga tutol tulang ilo amo jadi parjo maju kami ate aprasuli jadi di amo keluarga besar Siwarani gabi tulang digokod do jojo muna di hari nauli di bulan Neringgan di tahun Prasianon digokod do jojo muna marnatapak kami jong-jong biasa jong-jongan nami takas di boto kami di namanggarar ada mahamo manang napasaha sulang-sulang pahopo nakalingan nung matunggodang hata puda hata gabi-gabi tuhamu keluarga Simarani tanumumi ma marhite bungon na met uria nung madipasarakot tuhamu ng kaningan asa marsada ni roha las rohanami maminggol di jamiday gabi odumay di parumatanggaw muna jala ojak di pasarito muna di partikyonon jong-jong kami siya na hula na poso doho tulang muna malutong sisada hatape sidu harorwanon di batama na masahapon sa luho na tu abawara muna di hamunon hamarangi takas bidahami masay benggan masay uli asasa ma somoni na dua tak pula disebabkan ding ma didulu di pagiringan oras mahamu mereka Siwarani namun hamarangi ala tato bidahami mas jamin aminan matulah di bertikianon dinaik pasahat ulus hami ulus hermak idok na dua asa na purong ma di bagasatagan ulus di bagas sodi kami tulang muna mangulusi badan di Batama na mangulusi dondi matutura dyan jadi soalnya may dahil yan isok kami atapak inahula-ulan bona tulang dohot sidalo ibatulang lang takas yun hula-hula mo kung asa butuan namin yun o tulong kami madohong o tulong kami masisukun Bolhami orang yang berpikir. Jadi soal panggilaku berkuasa sangat berkatulangan. Dalam orang masuk ke pengalulan, dalam orang masuk ke pengajian. Boleh pikir masa berkata di untuk mereka dan tidak mereka. Orang tu nak terjun, anda tak tidak nak terjun. Mereka itu honami. Dan kalau lo tipu mereka itu orang di panggilan ini mana dipakainya. Oke, mada ate manang di aparasi duli nami naro sian tuga ate. Jadi kami pe na di hutawon tapat nami do sautik hata nauli hata naringgan tibere nami do guru nami. Bere hasian dokter itu. Kalau makatay ba petro mek tel do tur iwan as merohat. Diari nauli diari naringganon nga di pasahat tamu adat nagok sulak-sulak pahokpu tu hula-hula muna nang tuhami sa luhuk na takatulang mo. Tangyang nanya tok tutuhan marhitehon ulo sa dalya. Dapok ma nanilulon mo, jupang na ginalaham mo, ture-ture ma akka pahokpu namin tujulan niya. Asal apa masa menidol na puta si jolo-jolo tubuh asa ada rasmetok tu adoris dak kanisi marhora-hora. Merhite ulau nok bere. Doto baru hasia.
Horas-horas maho laos togis-togis tujulun niari mangulahu ulammu gabi masude akapahupunami laos mamor Matutu. asa ador halipang matok tugu-tugu ni lo bador hati timay tugu-tugu ni horbo nang naksorma dua mah bere nami bohok baru nami tujulan nyari tairi mirip pahokpu sahak mayat tok tunamar nini sahak mayat tunamar
sayang padamu. Rena, 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 pakai baju merah. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Rena, 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 yang baru itu, kalau bodoh pasti, lo tutup, asal perlu ada yang mau, harga ngambil dari buta, kamu berada main jalan tiga. Berita dulu tanya orang baru, apa kamu menong martokot, marto anijar, atau soalnya itu orang lama itu, panti belum siaran nak, lama kali belum lupuk. Poros mama nguran mana mama, dohoknya merokok. Nosong dah mesti naik, baku mana baku so. Gabi.